henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第8章第28节到34节，治好2个被鬼附身的人。Patas matay tiga maspat sepagan pah tiga pusan maspat kenay bitak tiga telon sepat kenay pagkamalu dahahe kenalak utuh nakeh. Kiani thok thagan sejak katala sipaw haya sida o semetelong Yesuan hega ga kalapun pagihro nakeh taha hay gisupah bakalus. Dahaya o saubi sama isu ni ungat lemun anak ima muda alohaya. Mita Yesuan ni majila selemengau ka dahaya lakay utuh balaw isu ni yami o mano ka panagaluban taho. Ini dahok ka jiyah niya nani papakalakay so menan ka miyah sohini ho suntaha. Dahayak halipah dahayan haya o gatubugan higa kingan kapuling lala bi baboy. May sahyan ka da utuh nakeh. Nasi su lemiwak pelatat menan o sekakuli nami seka kapuling baboy misa. Usa suna lemengaw do belatat ka dahayani matamay seka baboy. Kaya ni kana kapuling baboy o tamalang lamiyah kato tigaberok kasilong ni mahokay seka siya. Kadulyak ka tamatabo baboy ni Musa adang. Kaya ni kuli sajik kenalak bagihor nakeh ni kana wadasaw ni o sesenelo daha. Kaya do miyah semetelong Yesuan ka kana sajik seka adang. Tan daha do usapah tahagan hini sun daha demulun.